Waden liest a lauscht op Texter. 1. Mia Vanucci huet immer a gute Gu. Kleed, Tschong an Posch passen tipptopp a seg elegant Coiffeur as d'Kiicht Kuch. Außerdem as hat immer freundlich an huet viel Zeit fir seg Fans. 2. An Heid Koppel vum Joa, den Jean Mary an Jenny Franzen. War eng Eleganz. Jenny huet den Designerkleed vum Mariotti an den Jean gesäit einfach immer gut aus. Die zwee gesi wirklich glücklich aus. 4. Heike si mat de Will Connor. Wies hien dat hien op e Filmpreis invitéiert das? Oder ass dat die neu Mode? Fleicht huet hier Regime gemach an dofir ass seip Haltung lot ze groß. Hier brauch sech eng Paus, hier gesäit mit aus. 5. Oh mei, Clara Stilton huet en Coiffeur am 8er Jorestil. Sei Kleed ass och net grad moderner viel ze eng. A wees sei man net, wat bei je Kostüm passt. O Joe Stilton, war das nimme lass. Elegant as besanecht.